Ei alama ka ai karie nesi abu kodoik idue ka auriak akaulona adumun iborolu ashoman lu etalaikit Etop radio ka TV East luda apotukesi itelekasi. Yalama ngono ya no ganga kiningo. Ejeta bo nene jaika ekapu ejiborolu ipusa yalama ngono anu Etop. Anu ganga ngo kwana le mabere ngode budget telepol. Balang be radio bir ayo. Etop radio sana. Amede nikile winye Etop radio myanga aworo bag itaboy pens kada pens ndede amyechu nyango yo Etop radio. Yalama ngono ya nupa anu aneka bulo leja kitango ndenjo ikolo arati itaboy kerakan ationonen ewedo eraja imeche vera imeche ndenjo palala ra sita boy tiona shomo palala kesi le maro sino tskonelo la yalama nara dungi taboy pens ke da set yalama Etop radio yalama be nyam lo nge sapata lem ni boro meri bori bore mu bubuli boro ado me sapata bag apen nyini lele be bag am ngane ne polo bongor yalama nge sapata le mar do ber nge budget le mar yala be sapata de par so kwana do nge si biro nge lo peje ne topa da bole patike kwana sinyo kindo nge topia tani kide awure aka opupoto bere serede ijai so ne ba ke rikibora rikomberi bore ge ijolo peli gwetere radio ijije loka kera de me down yalama Etop radio kako kuna sisi ya ukelo shome halshon senior for adumboro lipu na mejeto mamle majeni staff members lo Etop da agera mejo luku di samu laki mamle majeni yala majeni sukere siringi sedeki ele lo Etop radio yala manga depa aduma ka pitabo ya pes de pereta ngara ngasio mane yala Etop radio bir Etop radio bir Iborolu apone ekorakini kesi emoriaritos ei kapulo itetet itaboni unilu apolok asetina iswamare aemar akwara sauni ka ikalamun iuni Samuel Ejoku ngesi atupiton edita lo Etop radio ei kapo itabon kadiwa di kaeta kada set akes pala repelu lo etebe kita ine jainyo ikok aetelekar akose ilipani jasesi na sodit mamito somai akoni rerengu nara otore parent kwa nae chikakini kokunara erai papake totoke nyesijo itipipili jikoku awoje Etop arerengu na bobo are pelu la gwele ikapo ogwelu do kwa najo de ikapo lo iloshono ja pejo merko pae ogwelu kwa najo de ikapo lo iloshono to amate kya merko pae inye kwa najo itamari ko keke ikapo mambo bito somaiti itabono da ai sokote makole ngara kisikusidwe ai dari boronu ada utukia sadomo tetere yesi yatakinete tomango etejo kasashomani mere Stella Akia na eruchokit radio ka television keda itunga ngesi abala ebe apele kineta kech ngesi ai gangakin auriak nepepeka idue ibore ena kineto pese kuna soma kirono etopere radio lo itunga aichana teke ibalaso be auriak erastunga lo ipuakiro ijasa ini ngosha ni za auriak so kwa noni da kwa radio lo itunga ngara kisauri yake ngonga salangiru owaila gwe lakini do iboro lipudasi aitwa samo Osomero kwa penate ikapo seti itabwe counter books mari itabwe ilukolo luchele counter book niko kwa yangai counter books uni akwara sauni kalamu iboro lo tegera beriko kwa showman Esipedo saije ikin idwe lo apoti telekaso television unu de dumneto wa ikech idwe ito montel ka to television osodi dwe akaisara lukan kesa poto pedo sabongo kuna ngiseta itoto sokwam le Etop radio program sikere nse soma tarakiro Kanuka TV East Habat Paul Eyoku Koibuga Soroti. Studying in Akolamit Akpis High School. I'm very happy and excited to reach here. God is good. I've never seen a place like this one. How does it feel? I feel very happy and the place is really good.